Председатель Сдружения ремесленников и приватных поднимателев Владимир Емейди присутних здогаднул на историйный датум 23. юли 1834 roku, keď keresturskí majstrove zo Zbeču dostali cechovskú privilegiu. V 30. rokoch, povedzme, ich bolo prejk 150, vecka po druhej svetovej vojny isto ich bolo veľa. A od 50. rokoch tá poneška máme ich, to znači okolo od 120, 130, okolo 100, kada ih i nješka jest. Među njima vekšina privatni podnimatelji, a od remeselnikov še zatrimali uglavnom umetnicki remesla. Situacija pri tapetaroh znači še dost dobra. To ti, co sme ostali tu, možemo zdaki dzeše tapetare, išće robime i borime še, truzime še, jak še vari. Za teraz išće dako zrobime, znači pijaci i pomali še bardziej priorientisujeme na salony. Novi časi prichodza, treba še menjac, prilahozovac. Nazdávše, že to ti našo privatníky, že im to i uda. Počím obstali tedy roky, nazdávše, že nadalje budu postojati dobre egzistovati. Na švetočnosti zaslužni pojedinci i instituciji dostali pripoznanja Združenja remeselnikov i privatnih podnimateljov.